Раз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар бир айдын 6-сында көрсөтүүсүнөн кайрадан сиздер менен жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтуубуз. Бүгүн өзүңүздөр газеталардан окуп жүргөндөй, радиолордон угуп атканда Benz автобус лотосын ойногула, уткула. Бүгүн мына ошондон утуп алган утуучу кишибиз дагы бу жерде келип калган экен. Мына ошо менен сиздерди күбө кылабыз. Мына келатат. Астынан тарт. Аркасын исторический момент. Кана биягынан тарт. Ва. Азамат. Кана. Бияка келебер, бияка. Ой, бияка. Кана. Бижерге. О, ошондайнан акырынан отуруп алып. Муну киме? Оператор. Тартат да сени. Не кылат? Сени тартат. Тешиги жаман чоң муну. Турем. Салам алейкум. Учурашып алалы. Кандай брат? Акырын. Кудайым. Акырын ой. Иштер. Жакшы. Атың ким? Атым Тынар. Тынар, молодец. Тынар, сен уктуң да, таанысың да тиги. Өмүрү тааныбайм муну. Жок, сага айттым. Өңү жаман күнү экен. Сага айттым. Айында тайыр деген тоогур бар, өз зекесин бар. Кое тур, эмне кыласың? Бул жагы сага ролик жөнүндө айттыбы дейм. Айылдын бардыгын айтат мени. Бүт айтат, кече авамдар да айтты. Болду, түшүндүң да кыскасы. Мында кыласың, эми бери кара. Бу жакта камераны карайсың. Камераны карайсың дагы. Биринчи мында кыласың. Мен мотор дегенде сен кичине эми туулганыңды айтып кой, каерден туулдуң, кичине бир аз айтып тааныштырып туруп, анан үйүңдөн чыгып келип, базарга келип, лото сатып алган утканыңды айтып беришиң керек. Түшүндүңбү? Кыска. Мына айтып беремби? Ошону карап айтасың, тетиң. Шуну карап айта берем. Тешикти карап айтасың. Биякта эле карап айта берем, маңдайым өтүп алсын айтып коем. Мейли, иши кылып айта бересиң. Түшүндүңбү? Алаксып калам да биякта карадым деп калам да. Мейли. Айтыш керек болуп калат. Хорошо. Риск кылган болуп калат. Мейли. Мен иши кылып, мен мотор дегенде сен баштайсың. Түшүндүңбү? Мен мотор дегенде баштайсың. Даярсыңбы? Даярмын. Мотор. Жок, сен түшүнбөй калдың. Мотор деп айтпа. Мотор деп сен айтпайсың. Мен айтам. Түшүндүңбү? Мотор. Мен айтпайм аны, муну айтат. Бала. Мотор деп сен айтпайсың, мен айтам. Мотор деп бул айтат деп дагы айтпайсың. Түшүндүңбү? Вообще айтпайсың. Мен айтам мотор деп. Мен режиссер. Мотор деп мен айтам. Сен сразу баштайсың. Түшүндүңбү? Туулган жылыңды каерде туулдуң? Болду. Мотор. Мен вообще айтпайм мотор деп. Төлкү ушул айтат. Мен төлкү туулганым айтам сага. Баштачы болду, башта. Туулганың башта. Мен Курбаналиев Тынар 1977-жылы Жаллабадта туулгам, Арча Бешик жан корушунда жашайм. Мен туулганда бир медсестра колунан түшүрүп жүргенде врач айткан экен, бул адам болбойт, бул өлүп калат деген экен. Врач! Эгер көрсөң мына адам болуп калдым. Муну менен тартып берем ушул. Стоп. Тартпа, стоп. Жигит, бияка келсең. Сен түшүнбөй кал. Сен бул жердечи? Туулгандан кийин медсестра колунан чүрүйгенин. Анан кайра медсестра сени жерден алып, сенин башың менен эшикти ачканын кереги жок. Түшүндүңбү? Жо врач көрүп отурган болсо, мандраж болсун деп атам да. Адам болуп калдыр деп. Жо, анын кереги жок. Сен мында. Ладно, аны жөнүнө койчу. Сен туулдуң, мына. Сен кайсы үйдө жашайсың? Ошо үйдөн чыгып келип, базардан лото сатып алганыңан баштайлычы, аны туулганыңа рахмат, жөнүнө кой. Мына. Даярбы? Мотор. Мен Курбаналиев Тынар Арча Бешикте жашайм. Кимде ким угуп аткан болсо, мен эртең мененки саат 10-дон кечки саат 5ке чейин үйдө болбойм. Кимде ким уурулукка бала турган болсо, үйдө килейген экит бар. Жан башыңы жулуп алат мына. Стоп! Тартпа, стоп. Тынар. Айланайын Тынар.
Sen aytpa, gereği yok. Uyuңdөгү senin dövötüң ne gereği var bir yerde? Sen çözsöň itiň ne gereği var? Uğurlar uğupasa korksun da atam, uğurluğa girmey. Maradörler korksun da atam, koy dep. Sen şimdi çarçat böyle karmaç. Mında kala. Ya öldürüp koyam, karma. Mında kala. Koyun çıkmay da kara. Üzeteyim koymadım. Koy. Mında kala. Boltur joluna koç. Sen üyden çıkıp öyle jol menen gel bazarga gelçi. Rahmat. Kalgan. Düşündün mü? Düşündüm. Başla. Men Kurbanaliyev Tınar, Arçeveşik'te yaşayım. Erteň menen üyden çıksam, joldor oyulgan, çıla göçölere, asfalt yok, öngül, yama. Stop. Gelip türkçü koyun dep türtsem, tıgılıp jana boşum var go, lay çaçırap moçeyin. Büt öldü de bırak. Stop. Senin boşluğun ne gerek var ya bir yerde? Kanday balasın Jolda ayt otmayım jolda. Jol unkur deyim, oşol. Azırkı jana Tüleyev'in oruna gelgen çoğun uğup kalsa barı tegizde asfaltap koyuyordu otam da, uyalım. Jolun unkur ne gerek var bir yerde? Kanda düşünmegen emes. Tegizde koyuyordu otam ana çoğunlar. Anı bölök bir aytatan, bölök görsetip tartıp alıp aytat. Düşündün mü? Oşolar tartışsa unkur köşede yaşayıveremiz biz. Sen de gel lotan jönüne söylesin, toktatanın. Sen üyden çıkasın da sıraz bazarga gelesin. Toktatan aytpagın. Üyden çık, bazarga jönö de. Çık jönö. Men Kurbanaliyev Tınar, ertemenen üyden çıkıp, göçege çıksam asfalt tüp-tüz. Tep-tegiz yol. Maşinalar zu ödet. Mine öyle Nariman Tüleyev kayra özü gelip kalgan orduna da koyam. Marşrutkaga çıkıp alıp geledim. Boldu. Kanday aylanayın, kanday nemesine joldun ne gerek vardı oda mene? Joldun ne ayt otasın? Tegizde otasın, emnege tegiz bolup kalatay? Emsilerine tegiz dep koysa da jakpay mı? Anın gereği yok deyim, anın gereği yok. Sen kanday nemesin? Atın tıvar ikasın sen. Kanday ukpagan nemesin sen? Çık uydan, bırakılça. Vaşı koçuğa, sırası çık da bazarga gir. Düşündün mü? Moşa antip olsun emmi, moşa antip olsun. Üyün eşiğini aça alsın ona, bazar olup kalp bile. Men özüm 3 çotuk yerim var ya, kayağıma çıkıp öyle bazar alıp. Üyün aslında tuvalet çoğu, bir önüne girip çıkamazsın. Tuvalet kulağına mesle yok. Bazar kayakta üyden. Al montaj, kesip koy. Sırası çıkarsın, bazar. Düşündün mü? Buna hoşa siler kesip oturup 3 çotuk alıp kaldım enike. Valla okçu. Sırası bazarga girgen. Kimdi çoğun olsa kese veredik kesinler siler. Valla. Bazarga girgende, oң жағында ne satat? Bulbul ecem bozo satat. Bozo satpayt, bulbul eceng. Oşo bulbul ecengdin ordunda lota satat, bildin mi? Al ordun hiç kim görmeyt al. Jizim vermeyt al. Oşo bulbul ecengdin boluptur. Bulbul ecengdin janında ne satat? Janında. Balası jarma satat. Nara arakta koçan degen dostum var, şortik satat o yerde. Boluptur. Anda bulbul ecengdin tuşunda, biyak tuşunda lota satat. Sen bazarga giresin dağı, bozoңду içesin dağı balaya içkir. Tüs bazarga barasın dağı, soda kılıp kayra aylanıp çıkıp geletin, lota satıp alasın. Düşündün mü? Men bazarga girip kayra aylanıp gelip oturup ayla şu tüzeli o narteşten çıkıp et kolam nara koy, özüm işim kılıp öyle. Kayra aylanıp gelip oturam ben. Pişirip koydum ağa, bir girgen cemle kayra aylanıp gelip ben. Boluptur, anda biz süйлöşüp durup, bulbul ecengdin janına loton kop koyduk. Oң jakta. Oң jakta. Düşündün mü? Giresin dağı, bozoңdan içesin dağı, oşol lotodan satıp alasın dağı, aytasın. Avtobens lotosun oyno kula, ot kula, vo deysin. Boldu, andan böyle geçtikken gereği yok. Erteң menen men turup, Oş pazarga gelip, girip aratıp, sizin soruğunuz boyunca sol jaktı kara dep kaldınız. Sol jaktı karasam, dağına bulbul ecem bozo satıp oturat. Sol jaktı kara dep soralı otmayız özünüz. Girgenden ile bulbul eceng janında bozodan giyinele lota satıp atat. Biz o жерге söyleşip bop koyduk. Düşündün mü? Düşündün mü? Giresin de bozo içesin de lota satıp alasın. Kanday demesine? Başla bol, gir. Men ertemenen Oş pazarına gelip, girsem bulbul ecem bozo satıp atkan iken ekisini bastırdım ma canı var aşerden. İçken sanıtırıp ayıp içingen getip mungay ol mantayıp gempir kıyal ol pazar aralap baratsam,
Loto satıp attır. Lotonun ayılı böyle oynasam maşina utup aldım. Siler dağı algıla, utkula. Vay malades. Men tapqam da, men. Vay malades. Hey, yaxshi olmadı. Malades. Hey. Men tapqam. Hey. Men tapqam. Malades. Yaxshi moment bo'ldi. Tartdingmi? Yaxshi moment bo'ldi. Motor degan yo'qsinglarda. Tartgan жоқсың bu sene. Aytımla motorda ayt koyun dese bolbay siz. Ya qiyrattың, men motor debegенде sen motor deb qo'ybayсың buni. Men motor densem sen aytma, men aytam dedin o motordu. Жаратам бер қой десе болбай. Motor деп аттың эле bir жолу motor деп қойсаң өліп кетесің сен. Motorda aytma, motorda özüm aytam da aytadın o baydı. Ya болды sen. Отыршы мына. Aytma da tartmayсың sen. Отыр мерге. Азыр сразу айтасың. Бозор Motorun talqala teyip isteyim azı. Ya бер қара. Киресің дағы бозоңды шарт ичесің, тез. Бозоңды шарт ичесің, биягында туруп лотон сатып аласың. Бенс лотосын ойнағыла, уткыла, во дейсің. Жаман зерик кетме. Во дейсің, камераны қарап тұр, во дейсің, түсіндің мө? Тарты, ойып алам бір жерің азыр айтып қойын. Баштадық, бол, мотор, тез. Мен ош базарға киріп, оң жақта қарасам, лотон өтіп екен, алып тұрып ойнадым. Мына ұтасыңар, ештеңе шықпайды. Ей! Izden senin arasına nedirdin en bir kos gülzarından cerlerdin sen anamakan izdi tügü çaralsan men anamakan daim seni izde üçün kerkedim Tikten senin kismegine nedirdin Baktarından bardık koz cerlerdin Sen anamakan kaygırtığa jaralsan men anamakan daim sendep kaygırığa gelgedim Kuştu beken Yaşlı bekle güyle gün Münçeli Ağlatıp oynadım Belki kuşun Zor baktıdan özüm